Hello les amis, nizere ko mumeze neza cyane mukomeye aho muri hose ku isi. Numvaga nshaka kugira ngo tuganire ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda yacu Amavubi ifite uyu munsi mukino n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde. Cape Verde ni igihugu gikomeye ku bana ku mugabane wa Afrika. Hari n'abantu bajya bakunda kwita Iceland ya Afrika nyuma y'ibya Iceland yakoreye muri Euro ya 2016 muri France. Murabyibuka cyagiye yamashyi n'ibiki byose, agahugu gatoya ewana karaho gusa k'abaturage bake batageze na kuri miliyoni ariko kagakora ibitangaza. Rero banagenanye ni Cape Verde n'ubundi ni ikirwa kibereye aho ngaho ariko gifite abakinnyi beza cyane b'abahanga bakomeye kabisa. Hanyuma numvaga twakiganira ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda yacu Amavubi, tureke gupraising Cape Verde n'ibindi byose bitandukanye mu by'ukuri. Njye ndashaka kuba honnête kuri mwebwe, tukaganira nkafungura umutima nkabaganiriza nkabwira icyo mtekereza kuri iyi match. Iyi match y'u Rwanda yacu ndi kubona d'après y'abantu twaganiriye n'ibyo numvise ibitekerezo byabo bagiye baganira ku bambwira nkumva ibyo batekereza kuri iyi match y'u Rwanda na Cape Verde, bose bishyizemo ikintu kimwe ngo turatsinda iyi match. Ariko gisiko mbibona, siko mbibona kubera iki? Kubera ko tugiye gutera pressure abakinnyi bacu, tugiye kubatera pressure bitari ngombwa, tugiye kubatera pressure kandi natwe tubona impamvu ihari. Impamvu ya mbere, ikipe yacu ni ikipe igizwe n'abakinnyi b'abaroko benshi rwose. Nimba muri 23 ufitemo aba professional bageze kuri 4 5 6 aho ngaho, iyo kipe ntago uri bigereranye n'abandi bakinnyi bo hanze baza bafite aba professional benshi. Iyo ni difference ya mbere. Difference irimo noneho inakomeye kurushaho kuba abandi bafite aba professional wo ufite abaroko. Aba professional bakinaga abo baze Ruiz bari muri Champions League mo barakina, twabarebaga kuri televiziyo nk'abandi bakinnyi bose nk'uko abangaba bagiye guhangana nabo bameze. Umuntu uheruka mu kibuga mu kwezi kwa gatatu mu kwa kabiri kumubwira ngo ubu ngubu ajye mu kibuga kiri minota 90 head up top level no weakness, biragoye ucunganwa na buri kamwe kose, system sharp fitness ibintu byose guys. Ntago byoroshye no mu mutwe biragoye kubyumva. Ntago ushaka kumbwira umukinnyi wahere mu kwa gatandatu akina kugeza mu kwezi kwa 11 amaze amezi 5 mu kibuga, wowe umaze amezi 8 utakandagira mu kibuga ngo umbwire ngo urajya no kumutsindira iwe noneho. Ntago byoroshye. Iyo ni impamvu ya mbere ituma ntashyira pressure ku basore b'Amavubi. Batanga ibyo bafite, bakini ku mbaraga zose bafite, ariko jewe ibyawe byaho ibyo byose byaba ku ikipe y'igihugu yacu aka kanya nta kintu kimwe narenganya ku mutoje nzabakina umezi 8 yose udakandagira mu kibuga. Ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu Mashami aka kanya ngiye muhaye ubutumwa, ndabizi ko buri bumugereho. Mashami ikintu namubwira cya mbere nuko kinisha abakinnyi baba pro bari basanzwe bakina bose uko bishoboka uko ariko kose batereke mu kibuga, hanyuma urebe n'abagerageza bafite fitness. Ntiwite ku izina hanga ntago riri bukonte, harakonta ku mukinnyi ufite umwuka. Nimba ubona n'umukinnyi w'umupro uranga ugwirirana, reka shyira hanze uwo ubona afite umwuka ari gushyira mu kibuga kuri iyi match yo kuri uyu munsi. Dukeneye abakinnyi bagerageze nibura bitwara neza mu minota 90, bagerageze nta pressure tubashyizeho pe. Batsindwa it's okay, try your best, that's it. Mutanga ibyo mufite. Je simbarenganya amezi 8 mudakandagira mu kibuga n'ibintu bikomeye guys. Sinzi nimba abantu munkurikiye ngiye byambayeho. Hari ukuntu twajyaga kera dukina ama interscolaire, dukina basket. Je nakiraga basket kera. Sasa ugasanga ujya ku ishuri ugakina basket pe ugahera nka saa 8 z'amanywa, ugakina ukagera ukageza nka saa 12 z'umugoroba, ariko ntihaje match igusaba concentration n'ibintu byose, ukajya kumva imbwa zimaze gufata mu maguru. Mana we, match yarangira ukumva wavunaguritse ahantu hose, ukibaza ukuntu wavunaguritse. Ibyo nibyo bita rero ko match itandukanye n'imyitozo. Abantu bacu nta match bafite mu maguru. Iyo ni difference ikomeye cyane. Iki kintu ndagira ngo abantu bankurikirana aka kanya rwose
iki kintu mu kimakingi, nta fitness, nta match dufite mu maguru, nta myitozo kuri iyo level, concentration y'iminota 90 ucunganwa na buri kamwe kose. Football isigaye ifite details ziteye ubwoba, kudefanda, kumenya gucuzinga right moment, gutanga bara aho ugomba kuyitanga, kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo byose, positioning, possession, kudefanda, kumakinga umuntu, kubahiriza amabwiriza y'umutoza. Udafite imyitozo umaze amezi 8 udakina, guys, ntago byoroshye. Mashami, mutanga ibyo mufite, mwumve ko abanyarwanda tubari inyuma. Cyo nicyo kintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, ikipe yacu nta gitsindi bitego. N'abantu mu ikipe yacu nta gitsindi bitego. Ikipe yacu ni gute abantu bashaka kwishyiraho pressure ngo igomba gutsindira muri Cape Verde, ngo idatsize muri Cape Verde ngo ntacyo yasobanura. Ikipe yacu ntiratsinda igitego muri iri rushanwa ryo qualification y'igikombe cya Afrika. Yo na Botswana na Sao Tome Principe ni ibihugu bitatu hano muri ibihugu byose byabashije gukina izi qualification. Ibyo bihugu u Rwanda, Sao Tome Principe na Botswana. Urumva revo turiho, ituratsinda igitego. Na South Sudan yarakibonye, na Chad yarakibonye. Guys, ndebye match mu kanya ya Chad replay na Guinea kuri televiziyo yabo, ndeba ukuntu ikipe ya Chad yasufuye. Chad yifitiyemo umusore witwa Marius wo mu ikipe ya Aves muri Portugal, ikagiramo Kazimiri Ninga ukina muri Sivasspor muri Turkiya. Nibo bapro bonyine yari ifite. Guys, barayigaraguye, bayitsinze kimwe ku busa, bayihusha ibitego nk'ijana. Kubera iki? Abakinyi bikina muri Electric Sport muri Chad bamaze igihe nta myitozo, abakinyi basufuye, havuyemo ngira ngo 5 havunikishije abakinyi babiri ba Chad. Guys, ntago Mashami witegura n'ikindi kintu ushobora no kuvunikisha abakinyi. Kubera iki? Bamaze igihe badakina. Umubona bifata imfundiko byanze iminota 5 ingahe, ikiza ufite sabe shana. Nk'abantu mwe mwitera pressure ikipe yacu, ni ikipe iraho, nawe urumva revo turiho nyine, ntituratsinda igitego. Mwishaka urashaka kujya mu gikombe cya Afrika kihe udashobora gutsinda igitego? Hari abantu bavuga ngo abarundi batsinze, aho barundi championnat yabo yakomezaga, aho barundi abapro bakinaga. Ntimuze kubyitiranya, ibyo ni ibintu bibiri bihabanye. Niba ushaka kwigereranya, wigereranya na Chad. Chad bibayeho murayibonye, bayiteye kimwe ku busa ariko bayihusha, no shot on target. Sinzi nimba yabonye na kona. Chad byari ibibazo. Mwabantu mwe, reka mubwire ikintu kimwe, pressure muyireke ku Mavubi. Amavubi amaze amezi 8 adakina, Amavubi ataratsinda igitego muri qualifiers, siyo agiye kubona tike kujya mu gikombe cya Afrika. Tureka kubeshyana, dushimira igihugu cyacu cyabahaye indege, bakabagenda bakitegura neza cyane, bakagira gute, bitanga experience kuri bamwe bafite igihe kirekire cyane mu ikipe y'igihugu, bitoze bigarukira hano dutangire championnat. APR nayo igenda ije gukina na Gor Mahia, idafite imikino nayo mu maguru nayo biragoye. Ni ibindi ubwo ibyo muri uza kuza kubona ku Mavubi umuntu abigiteke kuri APR rega, nose bagiye ndababeshye, ntabwo byoroshye. Guys, ngiye nta kizere mfite yuko twatsinda Cape Verde. Bibaye birari gitangaza. Les amis, mbifurije ibihe byiza cyane rero, Imana ibarinde, ariko musurinya ku kantu tube hambo, wikisaza mu mutwe ngo tugomba gutsinda uratsinda Cape Verde, nta n'igitego uratsinda koko. Twihangane, tube abantu b'abakapo. Les amis, ibihe byiza cyane.